ibihe byiza kandi abasoje mwese bakunze ba channel yacu umupira Rwanda. Ndizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane, ndizera ko ukwezi kwa gatanu murimo mu gusoza neza cyane, muri mu ngamba rwose mukomeje kugenda bimera neza cyane, mutegura ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kuzama igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Qatar. Hakaba habura iminsi 17 gusa kugira icyo gikombe cy'isi gitangire. Ku bakunze umupira w'amaguru aba ari ibintu byiza cyane, iyo imikino ikuba myinshi aba ari ibintu byo kwishimira cyane. Rero si igikombe cy'isi gusa gitegerejwe, kuko twanageze no mu gihe cy'igura n'igurisha ry'abakinnyi, mu gihe cya Mercato. Sama yaje, amakipe yose agiye gutangira kwiyubaka, ariko abahanga bo kwiyubaka, abahanga bo kugura abakinnyi babagura hakiri kare, amakipe yose ataratezamo kugira ngo agende ibiciro bizamuke, ahubwo ujya ku isoko hakiri kare ugahaha, kuko iyo ugiye ku isoko nyimusanga abakinnyi beza baravuyeho ukagura abakinnyi baba barasigaye. Byumvikana ko umukinnyi mwiza aba yarangije kugenda. Hano mu Rwanda rero amakipe menshi no yatangiye kurambagiza, ariko murabizi ko cyane cyane ikipe ya APR FC kuko iba ifite n'ubushobozi bwinshi ariyo igera ku isoko hakiri kare. APR FC rero nta kindi nkuzaniye umukinnyi wayo, ni umukinnyi ibiganiro bigize kure ku kigero cya 75%. Ikipe ya APR FC amushaka, ariko se uyu mukinnyi kakomeye, umukinnyi ko atari urwego rwa pereka urwego rwa za Mamelodi, n'urwego rwa za Simba, urwego rwa Yanga, n'urwego rw'amakipe akomeye, si urwego rwa APR FC hano mu Rwanda. Nawe se urabyumva gute kuba APR FC igiye kuzana umukinnyi wa top scorer wa Championnat Africa y'Epfo? Iyo shampiyona ikinamo Mamelodi Sundowns yatwaye CAF Champions League, ibaza nyine top scorer muri shampiyona irimo ikipe yatwaye CAF Champions League akaba ari top scorer. Ikipe ikinamo Orlando Pirates nayo ni ikipe ikomeye cyane ari muri Africa y'Epfo. Ikipe shampiyona ikinamo Kaizer Chiefs, byumvikana ko ari umusore ukomeye cyane. Shampiyona ni ikipe ya Amazulu FC, ino ni ikipe ikomeye cyane ari muri Afrika y'Epfo, ikipe isohokera kiriya gihugu cya Afrika y'Epfo. Uyu nguyu rero akina mu ikipe ya Golden Arrows, ni ikipe yari muri shampiyona Afrika y'Epfo, akaba afite imyaka 27 y'amavuko. Byumvikana ko si muto cyane mu myaka, ariko nanone si umusaza, kuko imyaka 27 n'ubundi abataka benshi bari hano mu Rwanda niyo bafite, niyo 27 nawe niyo afite, niyo yanditse mu byangombwa. Ariko amatohoza twakoze ku mbuga zigiye zitandukanye, ama website agiye atandukanye, twabonye ko imyaka ye nyayo ari imyaka 29 yuze. Niyo myaka ye nyayo bamwita Junior Dayon, akaba ari umwata ukomeye cyane. Ikipe nayo babwiye akinira Golden Arrows yahara mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Byumvikana ko ari ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yasoje shampiyona muri Afrika y'Epfo, iri ku mwanya wa 6 mu makipe ara muri Afrika y'Epfo. Byumvikana ko ni nka Kiyovu y'inahanga cyangwa se Mukura y'inaha, ariko ikirenze kirimo buri muntu wese umufana wa APR FC agomba kwishimira. Uretse umufana wa APR FC, buri muntu wese ba shampiyona y'u Rwanda, dore ko hajemo Al Hilal, hakaza El Merreikh, hakaza n'andi makipe menshi agiye akomeye, agomba kwishimira no kubona shampiyona yacu igomba kuzamo karite z'abakinnyi bakomeye. Kandi izo karite z'abakinnyi bakomeye tuba tuvuga ni ukuza abakinnyi baba bafite aho bavuye kandi bakina. APR FC murabizi ko bwatangira system yo gukoresha abakinnyi b'Abanyarwanda, yabanje kuzana abakinnyi bari barasoje amasezerano aho bakinaga. Murabizi ko kwikubitiro bazanye abarimo Tadio Ruwanga Engineer, umugande we yaraje n'abahira kuko yatwayemo shampiyona ebyiri kandi abanza mu kibuga. Bazana witwa Richmond Ramte, we nibyagenze neza, yarakinye ariko ntibyaza kugenda neza, biza kurangira n'abasezerewe. Bazana witwa Salomon Banga Benjamin Christian, araza arakina ariko nawe aza kugenda adasoje amasezerano, kuko yabonaga kubona umwanya ubanza muri APR FC ari ngiye nawe aza kugenda. Bari bazanye yitwa Sharaf Eldin Abdelrahman Sheibub, umunyasudani waruze umupira mwinshi cyane, ariko nawe nibyaza kugenda neza, baza kumusezerera. Bari bazanye Victor Mbamacu Kwemeka, nawe nibyagenda neza, baramusezerera. Baza kuzana bitwa ba Godwin Odibo, umunyanigeria. Abo ngabo baje ku ngoma y'abitwa ba Pampe, bari barayogoje APR FC, barimo bayiba amafaranga menshi. Aba Pampe nibo bazanye Godwin Odibo, nawe nibyagenda
kugenda neza biza kurangira bamusezere. Kidiebere Mwobodo niba baramuzanye muri APR FC arakina ariko biza kurangira nawe bitagenze neza. APR FC iramusezera aragenda. Bazana barimo abitwa ba Mamadou Lamine Ba, ubu ngubu aracyana hari hano mu Rwanda, ariko Lamine Ba nubwo hari bigaragara ko kubona umwanya ubanza mu bitazashoboka, kandi arimo asoza amasezerano. Byumvikana ko Lamine Ba nawe nta kabuza azasezererwa rwose akagenda. Bazana barimo Alium Soane, uyu nawe yazanywe n'abapampe. Soane Alium yaje bamutakagije bavuga ko ari we defenseur wa mbere mu gihugu cya Senegal, hariyo mu defenseur wa mbere ubanzamo, ariko uyu nguyu Alium Soane nawe ntibyaje kugenda neza, dore ko nubwo asoje amasezerano muri APR FC, ariko biriraho kiriko Soane Alium azasezerwa akagenda akava muri ino kipe ya APR FC. Byumvikana ko abo ni bamwe mu banyamahanga batayihiriye, ariko muri bamwe bayihiriye ku mwanya wa mbere harimo witwa Sheikh Djibril Ouattara. Uyu nguyu ni umwataka ukomeye cyane, yaje muri season ishize mu gice hagati cya saison. Sheikh Djibril Ouattara nibwo yaje muri APR FC aba top scorer wa APR FC, kandi yakinnye imikino yo kwishyura gusa. Uyu Sheikh Djibril Ouattara uno mwaka muri Rwanda Premier League irimo abakinnyi ba Al Hilal, abakinnyi ba El Merreikh n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Niwe top scorer n'ibitego 16, akurikiwe na Mbonyumwami Taiba wa Marine FC n'ibitego 14. Byumvikana ko Sheikh Djibril Ouattara ni umwe muri recruitment nziza APR FC yakoze. Mu bandi bagiye bazanwa bakabinyenyeri harimo Seydou Daouda Youssef. Uyu nguyu nawe amaze imyaka 2 muri APR FC, ariko ni inyenyeri ku mwanya we. Ubona ko ni umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga baje muri APR FC, baje ku ngoma ya wapampe, ariko ubona ko cyitwa resultat bo bazitanga uko zikwiye. Harimo uwitwa Memel Raouf Dao. Uyu nguyu ni umukinnyi ukomeye cyane, ni umusore ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Ni umukinnyi ukina ku 10, yaraje muri Mapinduzi Cup, muri Sekafa Kagame Cup yitwara neza, arakina rwose. Ubona ko urwego ruri hejuru, aza kugira ikibazo cy'imvune, ndetse anaza no kumenyera icyo twita Nyarugenge. Abana b'inyarugenge barabamenyera, biza kurangira nawe urwego rwe rusubiye hasi cyane, ariko ari umukinnyi mwiza cyane. Ariko magingo yanga arimo azamura urwego rwe rwose, urwego rwe rumaze kuzamuka, ubona ko ari ahazaza h'ikipe ya APR FC. Ni umukinnyi mwiza, tubona ko ashobora kuzagira ikintu azatanga muri kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. So wenyine harimo witwa uriya Mutogwimer, ni umwataka waje abenshi bamushidikanyaho, abenshi bamuvuga ibyo bashaka, ariko kugeza aka kanya magingo yangaya atangiye kugeza confirm abanyarwanda, nubwo APR FC ikeneye umwataka kurenza uriya Mutogwi, dore ku rwego bazajyaho rwa CAF Champions League. Akenshi turabizi ko akunda gutombora ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, bakeneye umwataka urenze uyu nguyu uriya Mutogwimer. Bagashaka ariyo mpamvu nababwiye ko gushaka umwataka witwa John Dayon. Uyu mwatakaho arenze uriya Mutogwimer, kuko kuba top scorer champion Afrika y'Epfo, ugatsinda ibitego 14 muri champion irimo Mamelodi Sundowns, irimo Kaizer Chiefs, irimo Orlando Pirates, irimo Amazulu FC, irimo TX Galaxy, irimo amakipe menshi agiye atandukanye ashora amafaranga menshi agera kure mu marushanwa nyafrika. Murabizi derby zo muri Afrika y'Epfo, derby Orlando Pirates na Kaizer Chiefs muyizi, Orlando Pirates na Mamelodi muyizi, Mamelodi na Kaizer Chiefs murabizi ko derby zazikomeye cyane, stade z'ibihumbi 90 zirapfuka zikuzura neza cyane. Byumvikana ko uyu mukinnyi arakomeye cyane. Kandi ku bandi bakinnyi b'abanyamahanga tutakwirengagiza harimo witwa Hakimu Kiwanuka Umugande Bodaboda. Ni umukinnyi ubona ko umusaruro we muri APR FC ugenda wigaragaza, hari aho rwose ageza kuri imibare myiza. Muri no season afite ibitego 9, ni ibitego byinshi cyane ku mukinnyi Hakimu Kiwanuka. Ndakubwiza ukuri ko anganya ibitego na uriya Mutogwimer, kandi uriya Mutogwimer akaba ari umwataka typique, mu gihe uyu nguyu Hakimu Kiwanuka ari umukinnyi ukina ku ruhande. kandi Kiwanuka n'igihe cyageze umutoza Abdrahim Taleb ntiyamugira icyizere, akajyamo banza hanze. Rero kuba Hakimu Kiwanuka yaragikoze no improvement ngana guke, kandi atari umukinnyi wabanzagamo, nawe ni umukinnyi wo kwitabwaho ku rwego rwe. Ni umukinnyi mwiza nawe wahaye byinshi ikipe ya APR FC. Ntitwakwirengagiza Denis Omedi, nubwo atagize ibihe byiza, ariko nawe si umukinnyi mubi. Ni umukinnyi igihe abonekeye rwose ujya gucya kwigaragaza, agatanga byinshi muri APR FC. Byumvikana ko abano bagande harimo n'uwitwa Ronald Sekiganda Umukaseri ari abakinnyi beza bahiriye no kipe ya APR FC Nyamukandagira mu kibuga kikasa
imitutu. Rero bakunzi ba channel yacu Umupira Rwanda, niba wishimiye amakuru nkugezaho inkuru zose zagizwe muri transferi, ndakubwiza ukuri ko nta kindi ubusabwa uretse gukanda subscribe, ugakora share ku nshuti zawe, ukadusangiza abo muri kumwe bose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba porampora. Mujye mukora share mw'abantu mwe kugira ngo ibyo dukora bikomeze bisakare. Mukande comment, mutubwire ibitekerezo byanyu uko mwakiriwe no mukinyi. Ciao ciao, Astravist, nabakunda cyane. Ngewe nitwa Pacifique Mbuto Rukundo. Let's meet on another videos.